Brasil silmar beklade ya kadar selçemela başsa gimo mu tede mirman hatta heavy traffic mo meu del main dice el main di mil que programa lo si ispira a programa me la litafil se que muito mora se programa que la başsa e kutelta le dire que tu hacia miro dos son le borga ule wilterma a vez como mu el programa que وقدر شيء اليوم ما مرة وقلت بس السبجكت رجعوا قابوا مول مرنية Okay. إذا أنا رأسي Ya madang maluli Brasil se paman sulang Joel last week akmlara toda kamalmen takmutul morisei el mogan tinur sel tinga last week akmal logora Arolela dosigra adal murorra gabalmen. Elogiwa agil tigira adal mo presidente hablo mulgolo así. Aquí mo sigue tigel gotol mululo urior. Gotol lumila lagarderil ad el sabil mon museo adal bela. Mon mongila gabalmente. Sea dirá que no sea imol adal mo presidente el viagal deli. Triblo malgose gitu. Envi ngarinya ulai gitu boy. Ado sigra ada murur. Malas tuiga sao dengil girel tigel ada ngarinya arolela advertise urur. Ngarinya arolela ada mul apply urur. Edorrito tigel ngarinya skuli. Ngarinya experience tigel urur. Emla murula galurur mensebil labongi dia kalau sisa gil le mergonge meredel el momrula gil giril maknol momregri sei melang ak mongusil el partra sei al sugung kam auror rakaman min en ngarangar alem maigel girem el mru sel togoya ngarinya igel dulu sei job description adal la apply moseluro Selmueng mulu así, Miguel duties and responsibilities al outline lo así, oborte al urar asun como director, en ngara girem el muru. Ma asun como janitor, mangara girel spelled out aquí. El moral beclado al aplauro. Es el mua aurora gabalmen, en girem el gotol assignment gamo madangali se givel papir girem el momdangel lo asengat ngarangal alegar tial el parni el sumen dia gamo dangen sebem el endap el murula dia al girem el murul malube sel togoil el blofil ni sel description aurol me girem murul ni abo murula ngot el toy da murul se ya ongingil sei en ngari tirgel adal guk chegal wase ay gelu rol girem el mrul el blem apply el morgi kamrul ada guk mrul angod toy malube omorur ni ngarinya improvement ni adang maral mo makit seya ule sel lemal ada gotol mrul en girela amradalel malube engel adal osira adal ngun madan akli ui segi del babiel morgi ngun salva se mensatian ay kagida ngaralim es el babier akmula se que me urra tela clo mo merega tela clo ngaradru lem ka janitor como accountant como o dala adel oredin mla ngara uror minge amol sisa kergau el momrur sel girem mrur man mo blagatak morgau magaul ada girem ngar alem man mo mdanglia ngar alem le ulmung wai sei auriul time bomurur ngarinya time mo riol raigel girem mrur mal ube abosar ga mo tilgau ngarang nania guk modul en fire gau en girem subemos modal lo asenga ga dimla bok mitra ure en margo to dikak mal uben ngarinya amongil lu ule en dia asam momreklu
Ay gigil to amla mo ko la via cartel government trela. Oh, by the way, backtrack ya rogul adlo ra government tagiril ngo angari. Ay tom godong lo say within grade increase. Sum nga pay level 5 step 1 en girel selbon mereka arang gire mo step 2. At subong kamle satisfactory al ube bulurol murulay kil ngaralem. At ako speri nga increment. Okay, say gire to gire mo. Ya al bebi rata me al orol mlay mitel ay marra ke biya kangaral. Le nga ul mong biya kangaral. Ingel adlo ngara artiram la fela urele. Ngal al ura urol sel time mamula say. Gire mel evaluate tilgal angar eunge. Lo say tilgang to satisfactory ra ureli mamlamo sub ilmalaw almost next step kan siya. Ay gire la employee mo mangay manggel employer el supervisor maluben director agirel mo mangay ngar alel lengya ngani urel mululay ki. Ay gire sel gumes at tel kamen gwa diga kare sa isel ay gel to. Dire tara uling bato ka urol biya ka laro. Mergo ko ram na mo ka utalak ni. Akmal ko tal to ko yoel ko makambeslen. Kyan lo meregal press conference sa gulmes nginga niya. Ako man lom taal suro lo sweg guktia maldi lo sweg maktiduli el tangaria adel disagregal tinge. Hindi tiagi da gilsan ne ko dimla bolso atyal en suera. Adel director el malgorni ma presidente el maseng sa tingena director el maldo. Ma maldi duli director. Problem el hospital was tia maldi kyong. Agumdas ng Irina. O yung Irina ulagay nil question. Ya omasada wal dilulu ase. O ya kikongelo ase man mato hospital maldi kyong lugu. Lemnamom utap tol kagadalel talmal matuba ngarngi. El molmo invitalo masada wal dulu ase. Magyol nitra adara blumbol gargit lo omreli. Man di sa lo wai sergidel wase. Ana adara blua tiai gidra lo lambra iralbe. Mo mulubro hospital tiai gidra lo gotol modor masel mlam utum gardim mlam rurito. A question ase ala adal mo urara government. Ay gel duties ma responsibilities at tira kumdas yung include asam aklela gigil mo sa. Et tira kumesa tira niyakal discuss ngilo ase oy. Ngway say MLI gagira mo be sa lul hospital. Malu ay gagira gibo mo rul mendial happen ay lagi dito. Dira na tulo ase. Sel moral endia mo la sit sa hospital makradal hospital. Agu ay sa Philippines nakprawguru siya kmleniwing na St. Luke. Sel moral ito may inventory lo ase mletela taran morarum mletela asit salmo nga klele kasahin na ngi mo clear al oktob. E ala ito charge al may gigil to ka suma al hospital mal kergi krini engir nga niya gigil pala sim. Well ora la amin giril tiyaw lo ase ikaw nga la ikaw klaro manggila ka mo pel nga amle pea. Ikagidale nga clear ikale rope do spera rumba ikalgora zorilo ya. Ngarinya igil ngarinya St. Luke mal ka igil le soal malay klaro soal souvenir. Mak nila mo gertil may kantel ala to $50 rogoy mak mle peng may mle soal le rungak timol mad makkasak may kalmo ora kladal buspe. Maserak pala tayo maktira nila bebirak klalora a hospital ngani ako mangal kiplom mola ito kumbia kay nasa lumay. Ngani ako ra plira ilumul mga nangklel lula pa ko chiwo nga siya kibol teru. Taknila yung mleso akal kip ndir nga ablikali alblek kip ako ra siya bolibus ng girlfriend nga mleso akal kip. Anyway, ngaring yan luulat to sa edermo. Aulak malgoy ay say ngwaya naldula say problem makamel adra bula mo kargikla. Hindi adudul ay say mongi. Say gida karigal morgi del klado lo say.
Oya, madangil lang sila adal bulu giril mo, tulgib ng kargik la o ay girtoy. Hindi ka ulo adal ng ngara ora girem lo sika al dula lagut klisa dula mga mo ya aloy si. Either ka dula alla mal ube ka mal siya masal al mo ya alo rulay ki. O mulubal sumo mal ngala endula si omelo hospital ko ma all boliu. Ay kal restaurant de la obong era adal malama mga klase. Swem mong olbal. May tira mga Filipina mong wala at iwi mo may Moscow. Makahalago rin. Sel, ngayon hospital. 50% kantira hospital, 50% kantira no? Masabay luway siya. And di ka ulo adalo nga na kung kasir ka adala blue diyak nga din. Nakakadala blue diyak siya kung magis lang. Marayo la siya ibom iti olbole. Ngal adalo nga hospital siya ulo hospital akul mo nga na marunong niya magni. Ulak malgoy na ka talak lagu. Yang ka masano kurtil lang gayo dudul. Yan yung haraw. Hindi ka sabela adalo dudul longro ra haraw. Ako dati ka din kami lakmur alo malimol bulu lang. Ano yung 200 $200 kung hindi ka luwi. Legit expect ra hospital clean. Expected till nga kadila kung waigaw blan yung 6:30 to make clean, 12 o'clock to make clean, 4:30 to make clean. Nga kadila kung blan yung ngerti ya. Mula sa kalau lagi ada beli make clean ra pasir biwar. Lensay kita ari tu do hospital. Dia kailangan alin mongil. Hotel akragi me gidan yung. Bakti compare ngin mortiagin. O ajan itoro obero si tiara maldo do kasi ultri ora albara sel tiablay. Mapura mo na tuwang ang stop tiri mo lang mo to rireng blay te keriro. O si siul mo sel tawalon kon mo si. Dial gidro mo ulit makaliran bay. Matakye mo. Mo egma hospital ko mo na. Emergency complaint no si. Sige. Aulak sige po itulgon nga besa kasi. Please mergola ka bido nga problem. Edol nga problem edula si magi mo makarare. Kaya ako ang toilen. Tigi mergol mo marega kasi. Enguk mo mereka tal rage ka duk mutul mam ka umumul mo mereka kasi ngumya. Emo kay didi. Di pitring ito. Akmal ko mlani ata problem di lolo di ngal kolodora Taiwan. O Washington na ginan makara. Tiam lo mo all bill to. Ang presidente. O asuma krimen be. Lol olbil ti dire kal mo malala ba tikser ni mani alu labal mo ni mar dimla ka mga marungung marko ngalu betya di no problem. Pero presidente mo sa dali. Ay gal responsibilities o udak malkoy duties and responsibilities. Ngal adal director malubang adal supervisor ang ariyang alel mortigal makitlo rol janeto. By tirala dia rula unil organization ti dia relitalo aku rang sa amai sel salmo ka manab dilio aku rang sini buk mo da dulo as elal portian ak mo ka manor bi akmin akmo sira toktan mo teranga kan tiang enga kamo o member tial torak ka manor margot tiral ka manor mga mokmak yung dasul gila klub nyo nila. That's what I'm talking about. The tiral kadi mong dasul hali the same meeting dire. Selbol kredibral ka manor tiral elo speakers ma rado olbila adu. Ito di masada problem mamare. Edira gisa di selbol niya problem ito mok kredibla sa biyak ng gilel maka. Di albor niya conference at tilo asi. Association of Camaloram Lady Saibra si El Almo, que mo melas murula state, given mo murula senso. Murula program, dia. Jadi meloda asing makasaududa, basa akran termir kama. Maulak meluak ambes na ayaran lo si kira man meluak betul toy. Hindi malal gire del telgin mo mdas lo si. Kira nga sabi del gukremul toy. El mokmak kada disagree to hindi ka sabihin ng basi nga tika yoel lagi disagree with each other biya ang aleda balua dir o sisiu mangira mo maya do mo ngiltia to el majority kita ko ni mo maruni mo kumamrek
Aktivul mo sila am na mo dia ka 5 minutes. Dia. Halang dia. Continue, Dia continue. diga. Sell increment bylaw kam nila sing atela nga increase ringi ra bitra 1% atela. Kaya kita uble ko ng liman katatan. Mwa say elal sugu mga kamo manala within grave increase. Ay ke cellphone motor ni girem se reporta evaluate performance I see. reporta ka girel subdia adal el marreder gaulwa singal aga avisor ba increase. Mang mornya clear personal amo Ay, na si issue la. Mm. Se ula si girem el mora next elal ula promosiona sin bial sabihin lo nga erura igigil I see. steps. Embargo kaso yung mga promosyon book nga rin yung ulay. Nang biago nga luwasay, tela rin ada mo rin kamandal mo promoter, mal umil kininga igil. Bigel incremental ang biagal sa MLD. Kung nga sa lolo, gilem, hir ba, hir ka man. Masel dulo aseng nga step 14 and 14. Hindi mali del subdalo aseng nga ada mga tratal, artial uror, ang artial duruan. Ungila. Performance ringi mlamot telada manggagawin. Ang problem ko lang igelen direkal help para employees maselbor niya adal mo merekalor let's say supervisor the team yung sabi elomda so sinakalangan niya chance na kalmo kaya malbor niya albor advertise siya pa mo la Hindi wala ako gerni akti wasi. Important sugu mangarngira la algira del evaluate tire master increment. Engirel ngarngira bekara. kaya yun gulgol ni Letya gire kita esebela ya kumlaw sang sebela governmental fund rin. Letya kita ako meser. A payroll na governmental angara 25, 27, $40 million ra. At sugu mang let's say bekra adlo ro ra government eligible ra increment. Pagka mo lo 1% for example. 1% ra 40 million, at 40 million na payroll. Ang $400,000. Sell $400,000 sa pwede sige ra al sell tial budget. Ang ul hara or tirgal abel. Al til oro ra kapag. why say malmutot ta Manda ka sa pwede ka loro ngot mok lang ni. why say hindi kaloro Kalgo asik mo na sa oras hindi ako laro. Kaya kami orala kaliwi, mas kami am limiw. Kaya orala luumiw. Kami adi, kami apa day one ako lang 10 years increment. Diyaw sila ko nga Joel hindi aul mga niya bulay muasi Ang sumaya sa adolor mo niya a sense of responsibility niya mo niya pride nilo sa nga niya Sa kung masay lagi lagi magambay Magkakaroon to, mag-clown. Kado kasam kam kay hindi mag-clown gut maklaw ro ruli ka mental mal mo. productivity I see. ada mo I see. direka nga niya to ko ka mental was sumbo real one year kaya annual limon accumulate ang nga timing kinemas terkibul molumul len dia kami muriol de oro tira adol ko to kasi kung ma-muriol bio overtime mo self productivity ra ade gambesa sa el meriol sugum ko na maurit sa biandra akrisi ang galade diom sa overtime malbebi ta ngol lock get paid on overtime you know malubeng mlamara point bay mo harap esel la other fresh and ngungir ope overtime ra other legal product maigabi gulko len ko lula ka men tol ko minna mo dibus el tanga ka mal old one na makmal ko am lang are bigay gira tol gulko beto kay to ko titil dula say tilgam na titil syndrome ng kira na mo na sa lula bi ngau kay pa Dia. Ali ultimo so kalo el malgor ni lang ato ra sentro. November 8 en sector oriora kung daso November 11 en sector ang arar. December En sector bilyo. Ay kay kere maklo papila voter registration ang ngil. Aktibo lugar sector el alen era ka kung ok lang lo malo asin. E kablo el malgor ni Mr. Wilter wasi. El atir kat termur til ngaramok tere termur.
Makname sa tirga ramute artei mertirgel incumbent etlar sa jakal bolpo takum nasang adital chase ara oreo adital later chase no la ramut mo tirgal bebi ranga raigal hamlet betul hindi ak korom tablo say sel mo next for example sel mo next koro state legislature akala di bolwa da tele tial el ngarngire la le tiagi di regal gora tirgar remurte la mo gora jaka do eselo ase per murte le ngara sel gora mal burning sel gora ngara sarang dilo ase yak mor murte le abok turte tiagi dulu daso malu ben tiagi dulu rio asu akal ngu mo soi se yak pong aku bal te di mga saya blak uywa pa bilingir ma tigingir di betok tirgar remurta adia kal ngar sei kigil treta maja ka dilorio ay gal dire kal bel betal state mo dire kal omesa ay gal rut terni mang kele Mr. Wilteren national government marmula ro ku ilurio patang state level ang abigya mate ilurio ang state le olwa ka mo mesang karamurtul mora olbi lectura nga olbi ang ra state el mom kara al suguma state ang area 9 legislators al ubang 17 legislators ng idwa orior al ubang 14 legislators yung 14 el mom kara kamal di wala promise Nanya tergibel gora astadil bulu ni el girer ti ay gidel girer kal tora uro aureri olbi dia kalau bergumes ni toa ya kelemne discuss ni tiang aku decide gora asetiang makarato Kalau national policy adiagal blakata mas state policy mendiagal blakata maluud mang kira chaldur mil sagani adam lai tial ula state dan national government pasti dia tirgal ni blakat ikiltit mai gai gidul toa asar tirgal governors ma leadership other all bill ma president tirgal ubah sila kira diuri akta problem mladu hindi ako daswa programs muslim okra blue mal adra blue bola alsa mendiaka kira dia a direction na rigid really ela timulgoy timulgoy sula ka lang masya reorganize la ka hindi ako nila siyang mlangan niya communication na ikal len kira ka 16 states hindi in essence really more blue masel lakal ka tapal sirkil malu yang understanding kita mo niya kayo malu ka mo totoo ka tiada amil give ada Amerika lelang ani cal problem berti Texas amla Biden ak masih ngomong mas ketilak masih over my dead part human right you know saya kira belaka sih sebenarnya kita ada berada di kulwai sih lembial tutukla a state governors a state mas speakers ada kalau lupa program tidik mus kamama mol madrakal lembe grant terkama lembe black grant terkama dia ngastadi lo así tilgat tambalan mutera hindi ka makamit dia akum ta sen jaka laka policy for example tiya kita aku dengan seral temela tiyan no mereka tamir mga saw administration kerdi mo rato para tourism ngari sila national tourism policy framework tigat magklik ding siya wal it was a beautiful document resell implementation partner ni adim lagi exactly siya urere belang al sugum kada umarang niya mga eso ang malmol bangil lurior engineer so is bertengil sa administration emer ko telmutul sa luul ngarang plan niya emer ko kada sa kadungul mo touchdown ending dia belang kaduguk melam la madibal mo rasay ela kaduguk kwase melang ko ngarapal sirgi na turis kamu sa tigul gor ni luas Nguai ako kunggal President Talbong masimbiak makawak maka-ansip. Ay ka away siya President Talbong ngarinya ako would swear to kala ka namin mga
Bingannya igel basic toy el gire del kmakani example kidan sadal independent and sadal yad independent. Some people died on this movement. We work hard to get out. Biela omrelel ngal no mereka presidente manggal maang adia ka omrelel ada mo independent. Kita sada batokol grant ngal kita vice president del dilgul mais luguk mala jauhnya kumlora ngaral gulguk kita yo lo ay sukuna si agi mulura alde erar mas magran tala atingila grant medu el guk jakal tingila ruban tingila mental tila mangarodan mengira del mo consistent try ke gilto ela given le fight el gira nuclear substance dia al sada ela negatin baita soldol melbelo malami endi ungil le tirga mal frente gibe am sabakli Big question gira nuclear free pacific malu embelo milo otra adra tora nuclear mas kala Ndiya kal sabel mlamon nga ureda station belo me kojo mga loru ndiya kalo gera a nuclear warheads and merbelo ela adra North Korea mo solino mo sa kwa menggiren lo me sabelo direct because we in there already ini kay gilo pala siguro ko elo ase tirgel gupla ko ng tira nga mo agi al meeting na hay komisyoner lo ase agi mas kamiwa surplus ra USDA mo como makaran water etom lo sa legislature bela speaker melo ase tilaria to belo we don't want that hindi kita di kasi mlamo after although the rogo mlabe sa ikel to girel klisi melang Mr. Kumam magi ayamar magimutul mo continue tiar program kumam kumutul si ordion mora kambes Ya. Saya gul korni Mr. Wilter akum daseng ndo si siwalan ra umar korni makuma akul korni kawangar tial civil service ma ada lebong ngari acap description tirgal dolil tirtil mora igal rual na buhay whether ngara state level ma hindi ka aduro aseng wa mga civil service mal listaw na igero ko task and duties and responsibilities ng hindi ka matanya lo ase tirgal bong ang ulo olta ang ra altira ola kan mga tmok igal uri hindi sel makadamong ang bato kay gel domes ang wal ang albang lela blue malu para aba ko ra expected tir lo ase albong ang angania mo model girel tel nga ra lurio dia kala makatmok yo wala tiksi o ta dio bala tiksi ni maun makwasay tiang awal ko para tarada o makadala ulti morsel motion al mo sentora tial mo American November margo ang guk mo yo arna kal tuay say hindi ka dodang lo ase at sugo makawa asohamal mga tmok ra aungil siya malisi ra civil service system ra blur belaw mara adol nga igal nga alam mo gutmok lang ra alir en kadala dire kal motma kal guk malisi aureor ra lawmaking for example mga governance ra adol nga dulu alam wal wasi payay gitu guk nga alir ultra constitution ra state level ang guk makara sa belong sutri guk mo o ngil gutmok lang ra kami dito bortial state government or rera sing traktor sing moria secure complementation ringi makkoram no masano ko makmlo ko through tial list tial rogil legislature or at large amlo bateng ay si ela tu pesel agame ya igel isul الدبلة دي بيت روبن تريرا candidate المغافنور اجا collective councilor other kid or ro ela tirgal mauran ng ako adi ko kataptilo ay sila siya ko makut muklianga ay ya ko na di trip igel lorgia ko tim lorgia foil siya ko para lang es el foil edi ako dagel wasya ore orang kada change for better kada di mo tirak kada ka beno di tira di white tag cloro di wasya yes sir ako mas sige na mlamo so isol mo para tik sa blue belo yung may ganun kong karuba kada di mo lo sikul wasya national government tang telo do tapos kumamos ang lobby hindi siya dumor sel gel doblargira nga ramol basta state government
di tirga lang ro na government to Omega Black Front. Di ka incentive ti lom da surwasing. Kada mo nga raklu ko le ga akmo nga klase. Ngulu ay silgi wasi sel increment. Hindi ulum dia ka increment ang kurdi udo daldi nga raya nga dalmay. Hindi ka daw karger mangguk to wasi andi sel tokor o mga drablu no blangoy. Manli close project al 4 years. Therefore tirga luluro yang ma-increment. Hindi ka tirga di yun mo break. Tirga sensa government tirga yun mo break ako tirga na bisik system ka ko. Hindi, hindi ka mal din naman point rin. Era sel mlaril pian era governor sa Coro State. Ay kel question sa actually atra blu amne sa Peter mera media kada mlo kutmok la. Mela tirgal mormur tra at large sa ma Hamlet. To feel el waigel mal to meser ngil waigel o mesa atra blu mesa Peter question say ay gaya auror al bang el bol si sa pa sa kabalmente mo mong mal memo mga tmok mo address ay education. Sige na sa for example on ra ida nga let's say auror still core planning commission nemle on nagel question mang meo da role la permitting process ni hindi ka daw ngelo aseng ang ngar olbi lang ngarabor ng ngar staff hindi ka daw ni mera sel lawat tirgal mormur to marargi lo aseng gira mo improve siya uben dia hindi ka daw ngelo aseng to marargi lo siya hindi ka adam sa Malu kita ngara daw marartil mo trulil mo ngil. say gito Sel tial kandidat. mang mering la Maria kamu tu kami terkau aku tu Ya, y Malgolo así. Al dura de los dedos mal queriendo, sí, no. Le tirgar bulto morai calombiso, le da. Celti que ira lora lo así mama aquí ponga por no se ora. Agunda se tu vi Malgolo ni le toco el de lindi via la tira para lo permit. Tu vi solo la afternia se akmara mostial kipa. Es el tal borni ito may next assignment ta siya makaraya ako pati. Ay Pagkala ni bede el program mga reader ti. Leulak malgoy. hindi kami tikan dia kalang nilo sa ra belum ma belum Bes komlak murnga kalwa se ka haro buk malgoy abi kaule bukari au dusem lo siya be plan ya lo siya. Mga mo gero nga kinalki. Morren Bod anestringi al dua gil mo malara dongliar adrablu mal adal mitigai gestirkala de ser lo lugar adal mitigai que to se kira un ngatia tirgal adrablu di ser lo urnya ka loy sei Ya maul makwase. ulah Kada pasinggiran nganya pansi direksyon hindi ka rin nakawin ko sa nga problem dia kan dia ingat tel wase el al time. Ya ora bade la 30 days or oise. Approximately 27 days, 28 days ra. Yung mo yabe sa secure ablu olor. Tinal mo goria the very true. Ara ablu el al time albang artigal kantite. Hindi kamul ko nga contable nga ang iluk ti list el bay. El adim letal Jason na black rang seal mo sa ngira abuay. Luasyak mormur. Itirgal restaurant candidate. Ako natin mali sa bekla. na abay adamar tidil alet bay anest luasi halebok mo tingle ukul bob esluta Akmal ko at least dial tirgel luasi ak makarabi abok pati hal tirgal besen mo. Adi mali sa bekla ming melmutul andi ngakakoltal mo kung nga sa tirgauran. Esen kyor oreor. Leng tilir murtrak mong ngaral agenda len kami sa tila dia kung nga sa tirga. maulak ko siya full tadi kan ngararbu tangar gira adara bulu dia ka dong titulo si kami ko mo makala kamananya segila ulak mula se dia ka ngo dal adal mo correct yang digil adara bulu lecture ka organ seriki Wait, kami na may semua gira ke mula ta ela ompong ngaringa adara bulu lo gira il wail question bulgero sel ngaringa Chal debate about thing. Era na remoto to give mo origiclo se no mama niya. To ko gilaman mo bro. Ikaw really dia mal agenda tira. Ania arbebiral anan boy lo asyak po nga mo mangil para upak para dara bulu kiri ko barrera al ver mga mo maningil kasi ko mo bulu kaya wala masel bulu si. Bukta to lor.
agriculture kasi even a national government al ministers agurang serenggel al minister agriculture ma fisheries inanya program lolokoni la say kagila so al brun mo kira hindi dia ka statistics lol tulwa say gigil malal complaint sa hindi ka lo ngi mambiang alakal adra bulo malgo en dil palasira president whips en kinil mi silo asi adra bulo bomo giulla metti agila so bakal mo helper len elang etun tumulga Udas hindi malawar ulela o makuababi marun mo to ling lagok ngarinya adal murgit masing makasaba ya guk pedira isyura agricultura adal guk murut aser si yo ela kungas kamil ko elo asigel tangel le chairman tilala ibli Nakalisto ang rulbay. amal gol na siya hotel problema fruit fly engel special minister ako alim na kala or say hindi ako nila sing nga priority yung babi yoga fruit fly na please magboria dura dona ada blue mara ada nitigay gari yang la terjibal mo turok la dogi biela ko na parri chul mo mesta I see. Dia tila higi da dire gal eka dugul mera igal programe tila higi da tora Pikachu. Ngaringi sel program el ble launch ngi sera July el arra. O tiang program el walgora amle spearhead ngi selo bis ngara fichi. In partnership with Ministry of Environment Taiwan anyway tial programa ngilamal galmay temlo utmok la abetul stay tangani alam lo ngara leksi ngara mlungu am lo ningar fiber agro ngilamal galmal mastri eliga ngadir mangalagal amal tom goro igel mokal lati ilmal tom goro liga igel mal dia del buy le margo trati ay kan madal gil ay gido mengmeralugil program aleng akna interview ratara goro lay gagi dal mal karang ramlungu yen ka mal mariare malungil igal endi sel gukno magaro rat 24 margo traw ya tira kan mara imor di say kita mo issue wal albang lang trigal farmers le el also kumong swabel sustainer tial program balamo lang maringi elang ka o traw le suggested price ng kalmal ka $15. See? For tiang abulo sa tiang $15 asem angun moras to ngala mara tu legal check fried chicken ang bulbula sa still ang malungil program hindi kasi global compete ngi maigal price ra imported chicken and merbelaw mang mera bay ga humes riyo si makata mga malisi ang program meron siya kalmang usay strategic plan ra Ministry of Agriculture, Fisheries and Environment and melwasi ngaling ya part sales strategy most misi away sa ito program manggel farmer sa marial mga tmok langi amalamol langi dia kalsal ko kora dilom grow le bola ka sois malamol martial program ni hindi ka ano sa $15 lo arang kalmar rabi katay Hindi ka kumilsa nga ka amle ngari atara tamil nosbe kala ado nga tirgel adra UN el maral legal blue lo se orgid el develop program makrim member sel blila orang pa seguidra tema lo ringi ya delegate ito nga ora legal may si gale le delegate ringi wan mumlongo kitrin me mga sakar ko na si tiang ngari abul tol doru ringi ito mal mo dong oklo tubdir o ure wasin dia ka suim bro dia ka bolto makulier tiro sengara masi ato nari rigbi aku iripi agrom gro ra iripi aditara kerdio sabli magalel maangi kala engoro lo mengure makanggal aul ma aura iripi adia ka adel bitra aran artiagi del reason
E kami adro mo raw la oblam rin la biu. Hindi kita ritial bilila kalila arme mo mo raw. Ni tinala 50 cents an hour. Sellable mature ng alaw. Eng laangara 12.50 tago. Mung mles ba sa liga ng atpangal. Sel do tira kasi kito lo ure tira liti at tulo arang atpa. Man mo ngil mun sabela dial ro mngiten bebre kito ni. Letum lo na po intro ase kito tra finger links. Sel wow. Ikita engya mo me kamani titial matrargin bokal la. Ya kung taso ay kita statistics el. Agiri tirigal ada buk masa ka tial to ko lang. Lot mile me. Sel opera to ko fruit fly. Hindi na tirigal ne ongora ra fruit fly dinul waseng $1 million to bedi. Alugol misteri ra Israel. Ito mo siya ikita le ko ra tong Michael Sal Liasel mile me. Ay kel diom ella blanca. Eventually kal l'arma modia kal modia kang isel lomel. Malu ba kada marara helicopter work costra $1 million ngul sprayer belaw rogi. Makardi ulo bang elang 3 million, 5 million. Then dia ka ba sa statistics. Yung timel risay gol uri ala ni terogil system. E dia kay gigil aktik ko, ko clever. Awan rakot interesting el stat glalot to batiar adra agriculture ang kay gidel ang gal dir ko el director le former director of Fresh Law hanggang awase aklunga la babi dong ari adra bela awal equivalent el mora tril babi ratal sits say etiang multi mo kriya igel locally grown may igel di import amot ma gawal tril babi ratal sits ela ulgum kadmo may sure sel wase kada Sel klise la urior agriculture mla produce agukti ngil locally grown pork meat el mergit. Mla mo karang kadam la urido ngil mo sel tril babi at turingin bela we awan ni at import. Ulgong sel la statistics el koraka idirgid lo mesetial program ra klise la urior agriculture asi. Wa komna sa ida direct sa bayad el mal ngira la tiagid el bes el ministry belgat matli el direct mo mesase kita mo sibe el maral me isura progress ra aurior agriculture le sel nga ako meslo sa sel kirel mo kaiding principal ra to agriculture food security and then from food security kita ma develop ngilo asi al sigum kada malal makal kada malal makal el milisi ay gel small garden lerbek ara ngani am gegerel at temir masersir hindi ka sabihin operate a maklol commercial size level farm the employer adal me wala ba aral maklol tractor mga rakil kagare at temir kadro abay focus ra ikakidele kagare al uben dia abay the focus ra maklol shares ang abay malungile mo meaningful at sum kadmitra ko gidel a food security at sum kad malalama ababi gira dal mangarung ngil set tril babi gira muglo bela walu bati tungul mo o tul babi ra al sela tul babi ra igel tri enough komna sa gira dal abay gira dal abay o mes sila mal mongil mo matangil wasi wangarak si elaw yor Ay ngani ako ra tigim gira sira wala sa sa suega kilela toda agriculture mamil ama shagote do reol kilela a local consumption cuál volumen se equip emergó me pudo luego a tocol para ir como len un se equip de los orgullo a bod export calmora cuap que estos Kalau doktor mo ra hotel ng wara nguai se sepeda que iba mornia len Dios isiwa toda ikanami adiós isiu adil kidlo business lo mole madol trau lol sis va beslo do dorbel indi kida dia bangala either one of those today kadabay nga ngal sana sila di kale kadabay o marap to klalo ngoy ka mo seguido lula taxel di regalos al sugu ma kala kaler elang na dia kala taxel el mum yang mo nga albulira to la del girelse ola mula se ngarinya unil time en gel ngarinya discussion rai kartoy el viagal diesel bla bol probleme boda dum di do redo
Luava tieto namo mi danai ke tome ka Sen. kroge mi. Ngire lo ro ringil wani. Every year lo ro. Kalau ro base taulak ti melgoni. Mlamo telal lo bortial togoil. Mo dia ka lo ria. Ila temel. Evi meluril ya do. Puedo ngavil wasi tiaga del ngaria. Eman ngaria temel berdukra la. Ito surdil mo dia mo subil go gobal mo fetsu. Sel latest report sa Ministry of Finance ra through quarter end of September ra consumer prices. Ngo otil wase ara klalo magal rel al quarter sera July mera September ang ilas ara 5.1% compare more sera March mora June. Nangopto ka kalito ma. Oh, mang interesting lang. Kal arwar chicken wings mga tela di mo kral sil take it. Ma housing, realm, water, electricity, amna morba. Ela interesting lagu meser sera tial graph and sera 2017 ra December. Ya ara la klalo di mraen lang mas ba. Bulgula si mlamoria 4 years el di lo lamyak ara la klalo. Consumer prices at imral morba. Tiang ako ra trend luwasi kadal ati regal ati na kita mendengli luwasi ikan amni kita talamal mabay power ara adir ka malamol malwaisay it's concerning leng kita kita lo mesra olbira kalulaw mla kuanger sel subsidy lem legiren mornya ngasakela tarif ra ya el October 1st ra ara la benggil ngilas because ara la alu am lang masa bisay gid ya el almor ko maral to maral di maral moro para plan Diyan ako malasura si Seya. makal Ay magtulab gul subject lang in igal to ilgi mata do kuma meltere ay involve ra class. Hindi ti dule imol to ra wera the change subject. Akabelment taul makadamadangaliya plan sirgi. Hindi ka mag-clone meeting lo rutin mo adra. Tidi mo albang ara kami rabek long ede lulor. E malagor kami adra ni sak malagor adra media. E misaw mo adra media hindi ka temiul ribata tigingin. Kom di esket di enser magita dir mustra one line. Hindi ka time ni guk tuldul wase. Kabe kam invite tirikal adra oul adra buay. El memel adra util ma Ministry of Finance let's say kora public forum. Ito mesro asing mral waise. Ara adal ko ngarabulo lom ura o ako bali ra suran o ako bali ra west o ako bali ra mas maigal maklol ko bali IA. Tirgal ko kadro o uro tirang atter o uro tirang betal government tadang. Ako mas sige da misi. Ra ko lebela dia kadil government amur expert. Direct ngani adal lorut tadang akir ma ko bali tir. Sabi ilo ultaw deswin sige patra government nila allo. Tidio ay sige dulu asegi makana. Agito rudia fisheries rulil mo 5. Agito rudia justice rulil mo 6. Agito rudia hospital mo karang hindi. Ensel niya dira kabelto mo. Kaya kung das ngilil malara. Mang kikora ding irul mo risay. Hindi nga ka kung nga subject na katsa po tatangir kumentero ruga ka. Auri urabon bere ka secure order. Ya belum mesti keringil was yang niya bukor de wal dart and more aim dart lab. Lebe is the secure. you mean primary election Primary election. Ildi kadil tirigel mlo 18. Armlo 18 marmle transfer. Mak blo check ringi akpo nga ako tenso al dulit yagit. At adal belam la mix ra syuga la demokrasi. Eka besel kum kable. Leng elagi da asbe del kira kagaro sul basura blur belaw maka kasing kira iray magising kira umlo mga kasing kira oro hindi kita adra imol gabli bisel labor niya masumot yakita mer siwek el asegin el mindset ako mdaso kada namo apply rin mo rato ko ra demokrasi lekata ka wala mga ahuk pa rin al sumom etial kanti desir ko ako na oro lembagong lek noche kalisten waise tedim longak tar dadra igal babal daw rogun mesengkyor oro
Actually, sa igi de lekmlora election commission. Lekkuraman lo masan mo kornileng kita kita lorora tara ako ten major problem ra lorora a development ra housing sama tiya lorora dira kata developer ra last 4 years. Kerdi ko ra I'll renovate. Ti dia ka. Hindi sila overalist na po ka ra 500 tra gam le move me kiro. Mamure. Mama, siempre me muevo me siento. Ito may secure tem lorora ka secure. Oh, yeah. Dapat sa secure. Yeah, residency requirement mga nang ako. Halik porti lagi direct no tax lagi. Makukore ko ra ko election commission. Makwasisil ko mang Maria adel may register. Ang ngara la ito kasi. At least ka black year or 25 days. Out of 30 days. 28 or 25 days out of 30 days. Ikaw mlakan former residential order, therefore kamo. So, mo secure order. Makwasi. Hindi ko na nga rin niya order wasi. 180 days, 6 months. State law. State law. Ito kasi, ikasel na conflict in prevela national law. Siyam lamang kumisiring lamang mondayle. Kada rule tra governmental order mas state government law sa lamang diya kal applicable kita nga national. Matigal adra state government diya kapal kulti state to rule tra. Bakwa si til alul das un opinion adra la ang dim na un dispute. Ito stuck. Nandim le tilom das. Bakukore ikambe se mo ngala albem hali nga I see. Nsuakal legitititia. Matiang siya igero ko akora di paraphrase ni Ilang local law. ang tiang Akoro State Public Law Number K6-123-2001. Tiang applicable law or kasi tiang ahmal diol tira kar PNC. Igero ko ula national government ngara PNC adol tira kar at tokoy rogo agod secure blue order. Hindi kita besel last thing was say alek iwimbol salmo trokok. Was for the purpose of this act, the term resident, residence, and residency shall have the purposes of this act. That shall have the definition appearing in 23 PNC, A, 103G, H, and I, with the exception of the reference to Doriday residence. Requirement shall be read as requiring residency for 180 days as described herein above. Omiwe kariya wasi igel lula secure blue velo mal dio sisiu. Dice lo del club sel ula national government ako kumamade legit og special dat mo kay club sel ula ako roste. Bambal ko kasi ika nga blam isiksik. Kadamla mo ruta secure belaul. Luwal ngari orole mongwal ngari house pari rakaw. Kada adar ger magera alwori kada ngubta secure gid guk per orole ko kada secure nguk mabreka mo kumuton ba kay. Ay election commission. Muspera Attorney General Velo lawyer til ngari niya. Hindi mo spera Attorney General bela. I see. Nga niya assign ng mortir. Ulak blebring it up. Hindi opinion stile dia katong. Aktir stile siya mo di opinion ko may desang itya. Ay ga life ra ada basi. Ako mento order madolar opinion ngim tumrang lang. Madakol ra office ra election commission madolar opinion stile tumrang lang. Mang sel mo lugar niya maltotang. Tiga dia kate elin sa gira tra ko. Tiga di til laro litel government mo di tir. Dia ka ulak kwasi ngaldi la. Exactly. Communication na akan mga takre. Hindi ka nalaluan nito. E diesel bo niya problem yung mo kay tita. Hindi rin nagmal mo nila lalo. Hindi tiang dia kalungil ra tokoy ra
governance ma tokor Exactly. aigal state government ma dire national government dire le kamgarae gukti moria senkora argeltang makduk magi selbuk oh ya ge obak mam hal da program lugar senkora Mr. Wilter Kailangan ni le problem na long time. The very same argument. Kailangan tigel ko ko laban morti ay gidel. Lo lang aktra adal mo mangarak. Awas hindi tirga lang akira ding aro. SBLYC. Membalgula si mangaram tangartia senkyo ige. Asum tilagi de ko chileng. Asum makamle senkyo let's say kamle senkyo right. Rule affidavit tragaul wasinga kakir oryo. Legamaral blekira ka ngari abli manang kamsam. Amiyon sa kamle kira amiyon sul all your life hindi secure ka ngaray right. Desin obom de sister kamle de sister ay rat accept ka. Mang all this time kadi eligible me secure. Tablo oro tirga dim ligi sul roku mel dura sa kakir on sa kita primam. Mok me de truit la me secure oro. Tutomli sel لون سويلتي على لا الواسي أبوك الشام المؤذن نملمو يا جماعة نملمو يرترق لك الأول نملمو دي قضي مورال مول الرولي أفيد يبيت الكتريك قضي مورال مول مول أفيد يبيت سنكيوري قال درنا كلنا قتل هنورو Tinggal guk ngalung ya dia ngane lu aku ngalung lu wasi. Gile men na mo de club se. Exactly. Ya. Misal Bulgaria siya kadamla rulya demokrasi rbela ul mo asyo ka rbela. Kuguk mlo mong toga tokora ruktom leder wase. Pom ka ko rogo e pom ngasin kior ko bin mor ore. Endro murta kambes. tila ulamo ra campaign tian nombre campaign emlaria fundraising ra tara yirut mo senator lulto bedi aspadel el mal di waspadel am sang sel tobo del ral meigal mora fundraising ko tiang aku ko kadamlang tial torak lang amar del babela el meu sisibit tial ko trekere mela ko tial malakor tiagil direk mal interesting el Jangan agar geri ceri gitu mikir kalau doi. Ani angal kalau merastem di toge ni kawan itu lalu dirga kata pop. Kamu lo sengkyo masih oh. Enggak ada lalu masih ada lah kau sengkyo ada. Silbon nga to ko mo ko magiisen. Di say kita ko mesengi. Ay gel rogul cancer kita adra tigal adra media man lebla karandil mga titra og diswel orol mo taking mail mo senkyo. Mga mlani sel debate man le umil debate man bekla adam le material debate. Adia kabulgul to koy. Ritirgel milsa da igel to koy tirgel kieti albulul mga tagatan namo mandatir ako Mr. Bartirma asuwer tirma sakatila traffic tirgel at yabuk tirar besel adam mul marut tangimong sel bulgula waseng kadangil til mo lang mom tirgitin makarang adia kamal ngal bulgul. Kadangil til mong mo malagel soal ikita ko makay didel mo regel bulwadel. Di waigal house party. Kada ko tim lo kadang le ko kada mo tawda di kada ko kelo kun gep. Kadi miskina kadi mer musa ududa del mergi de kita atuab del mo regel. Di misay kita ko raso age madela elol melbung orgid. Makabak paska edel bungor ka wala kapes. Ya ngaka di soal bay malagolo sa elan mel dustay. Insyaallah motora tora urora kamalmen emora to el muto mora tora omot pakela bachi seguira sokan moni lalu kara pasal ngaya sokan mul kire lalu le uri sei endir kamadela tora tax tora pak baigi isul gumes yang maral mo vegetable Gonda sembrar mornya ada tu. Lenga tira kalau mes aikal YouTube rambe sendiri kan melamo ada mereka diri kan melamo kora diri kalau wori ada sima soal mornya al muter taram mana. Kadang amo involve. Ya kita beli lo sisa klari kan tinggal terasuel belum berbus. Kita tebus na makamatay kita lumbiyan tebus na ngara. Al soal mal tin di masuk isu ni. Tama. Oh, dia akne tax earlier tiai gitu le
tiada consumer price ra lurbelo. Sel report ngigel September key economic indicators at tilo de la Ministry of Finance. El tia ay quarterly report. Madur quarter tia usa la ngara July el me endra September. Second quarter March el mochun. El tia el report wasi tia gidel dur quarter ala la klal warngi sekto sen klal warwa gal marwa housing marwa health marwa ngara pela ngilas. El ngilas era 5.1 5.1 mal close low. El margol camper el mora ay el gukle era la kagal la maklal war sera a March el mora That's chiu. why. Ay sí. Ito ase isel wal gora mingatak ara la klalo ara la klalo a dengi ma agal ma housing ma water ay kita igel yak madagali water le water ngilas asel basic tariff rate tingin sa tune kung na sige itekpil mo ba diesel mal gora akil sa mal ukra grafa akmal gora ulo mes la semetiang aigal kula mo mereka na kang wara sesel quarter to quarter change sel the bora year on year change and direct mal klo ablalangas ernia prices compare and more ako let's say sera adur quarter at 2020 ya humesel mora 2017 December 2017 ya mo start melemyak mal di melemyak mel mutela maigel dul reng sra ar adal melogoya arala tigel ku mara tu bay masada mamlo mara tu bay ara construction materials ara lagal ara la bek to era do spe ma abadenged ma ahma maral togol maral dim norba misegi dia aul hotel aklangar adar bela el mal ko di maral a cost of living el maral morba el bay gera si melat yang loral morba ben kada aklisi ela o mangargel kita maudu de ngo giwil morba segi de la ngaso del mom ngali edirga kal bornya avat ya ada wa di melgol wasi sel bol ngas abaten 10% o segi de la do mesirngi ara la lu uda di ku kritisir bagi apa ada de segi ela ndaka do ngelo wasi January ngo kadamo merio mutul morba beleng tiala ara la international price market ra crude oil atim remyak amerigal mamlang mas ara la alu segi atim mas ka chirni ya kom sulal terung ngako tablu aseng el al time el adu urtiang ya qabel menta ikan mergol tel al time el ngaria conference ya qabel menta amla wal blalot bediaw de swel wasi kidar adrablu al makito hospital mengitaw kidar adrablu al sirtokor housing al du mergom stobel yo me dawdo dir mi rubli ya kum dasul waseng girel waise leng qabel menta kidro disel mi mok el dura de lo ngale de kid ma qabel menta kid a yo mral wasi sigid el tamer el allo el an telelar adr oreor lo rensa o mesa igel dilu tiam nombre al government sel kotru ngil example tiam nombre al government especially olbir order igel mlera dinga del mklol monda igel mondolingira wasin tamre del mata dia kalote majority versus majority ma igem ni tondra campaign el angire del mo o rensa igal el du mtirgal campaign o mesa tilwasi ntangel msen kiorngi en gut makritial del klem mongi pero este government no te ama mura udo taria o del melhor tel udo de value ntangel msen kiorngi en melmol mangtita gikiong rat ngoro melmol mokra ablu marangal kalora ndi kal maksak ino tel blua de ro ya como es tel na ador model o del club sel do o ngui urtial balot yo mes tirgal ador reng sertir mlil tramo o gabe norma mo mokra activos commercial gotol gumrani togol dilo para hacer tel TMC a former governor Abilio hablé interview Jackson Irainas mengila record din mestiang ego kulto gro tubti o singel gire la government Abilio ma mongmal dim lomre que gide rogo a tirgel o kia gastial blai a mil strilling dir gomrar el alta
Mendim lo mereka usted al cluseng mega benor aprilio. Ako da se ikida giri al kandidat terbela un murungi. Lo oltare gordo marada mo mengel wase. Kedemeliltra Dr. Robert, kedemeliltra Jackson Ilangas. Ako that's the name of the game. Ditial tritringilwa akladao malubeng house party. Ang mal kaderira. Tuming mal tomelital blue rogir. Leng just imagine. Nga ka arbora itu. Yang ari ablig ngarar. Mesya di mo kasi ang kiyor ngarar. Siya kal manal mo ngarar makresistel ang ngari ablig ngarar del tirak lagi makresistel. Mo mereka manal mel kari ablig ngarar makresistel mo. Aktivitas ang kiyor terul mo ka benor oreo. Abelaw. Umamdas yung malman. Umamdas yung diakal waise. Mo kamiul senkyo, please, bom serious. Ya blue dong mok to nga blue ato. Ay kaya ako ramle udah suam el teder elang ki ngiro a message ra al sirtiro sa ngari at telgibel gora al sungula ngiro mamon no dia kalme hindi ay amar pero al mel sande ako mal sulang ese akaw sis apple yang ako rin nga sulit tero lugar para mal mil do plan be igama next